अहानबदा टेंटन मरुइबा पाव मैना पाउलिनलाल एक्शन लखोत्रिबा करिगिनो कुकी की लुसिंग MLA Paolienlal Haokip na India की constitution का सत्कनी है ना हाउस ता वो सक्राबसु मणिपुर थुकली बिरांग सिगी मतंगदा मीडिया की ममांग इंडियन constitution बु खुंगोय नदुना constitution की मयोक्ता ngang sakli बिसिंग सिदंग सिफावबा लेंगा की मेकेडी की एक्शन मत फावबु लखोत पंगमद्रिबा करिगिनो है ना Peace and Integrity Committee PIK की convener सिंगा खमेगा चंद्रना फुंदोरखली अमरमदना MLA सिंग pham munabada Leibak kangkhong sahele political की sarang फिबम यामना Mipainingai ni Sakir Sayani Sugodoroba Lanasina Manipur gi Miam Hainingai Latana Kamtiana Wandering Serasida Hauzik Oedipa Manipur gi political Saranavasi Yamna Mipainingai Oi Asulurovatan Pamasida BJP Masil gi Marakta Pamunabagi Tawongs Yam Ikainingai Oiba Madi Imalebak gi Phamna Hena Lumna Laure Habida Hamama Tuklu Hena Wabagai Kendri social worker Zakir Ahamana Fundurakli Tendak patopa paumna President rule na Manipur ki solution ati CPIM Manipur state BJP lenga na President rule thamjilakli basi center amasum state pali badawal injilenga sigi bankership masak takpani sahi ani farak adoraba Manipur ki irang asi thauksada bani haina CPIM Manipur state secretary Khetrmim Santana thadorak pasiurla man sohaidi Manipur top channel ki maikaidi ki maruebi ipausing miyam na thamjari hanbada Kangla Paugi editorial Miam Thamzagi, mainland India ki Thausilda Miam na Penadava, Adongai ki Leibak Hausaki Manipur Maning Tamaning Taupan Malebawami, Manipur Asiatic sovereign country Oidinga Lamkai ki Pak Saubaki Sangs Matamatam Gining Tausingi, Kantaugi Matum in Leblami, Southeast Asia ki Leibak Singi Manung the Manipur na Mapambom Marom Domtana, Hain whom the Pan Kibiki Sahi listing Manga Hinwigi, Chihayamadi, Aiva Puari lady. Ado lenga lon gi khongchata aka kungi nai haibadi amuk maning tamba mangba amuk maning tamba hanjinbe gi khongchata India government English singa magasama pangani fuguma panda Manipur bu namlo loksin khibadigi leba asigi phiba nungda tinduna hauzik lairiba phiba masida lairakhibani Manipur na India gi phiba nungda lairakhibadigi India gi lenga pathap ki makhada sahi manga gi mikhal general election pangthok tuna miyamna khanba mihutna lenga lon gi thawai pangwada Mayai lam lengak lon gi thawai pang bulusing gi aning ba apama madi makhogi yaka matung ina pangthok tun lakli masina maram oiraga lenga madi miyam ani ki marakta kari gumba matamda apam digi wakhalon manada ba tholak tab nati miyam na pam ni badi India gi lusing na lamda masigi khonthok lon mi haurol amadi puwari satna bina singba khangda bagi matakta lusing gi marakta Manipur kadai da lai haiba phawbu yaudabadigi makoina miyambu hantaba miyeng yengbaga thawong sing sathaba yaudaba nati India gi lusingba singi marakta mitai singbu masa khangdaba yaubagi mathakta laiba asiga asauba state singi miyamna Manipur gi yelhomi singbu roi tamburoi miyambu makoiga saksu phije saksa lol mayek amadi nat ki satnabi da manadaba oibadigi hantaba miyeng yengba discrimination gi wathok lanthok sing leptana thoktuna lakli masigi phibam khara pallabada Manipur yauna north east state ki Mongoloid Furuki Sada Nauda, Oidibasingna, Levasiki Tuan Mapamsingna, Mahirusingna, Mahitamba Lalon Itik Lam Koi Besatpa, Tabak Tauduna Labamadi, Laying Banasingbi Satpa Madi, Labamatamda, Makoina Pubasaiba, Shelmun Bamadi, Nupi Oibi Kaikumnaba, Tem Singnabiki Taudok Sing to in a Topigi, Loikam Nidrabu Watoxing Lady. Asobi State Kimiamgi Maratagi North Eastki, Mioising Maru in the Mitation. Pahari Nepali natragana tribal ni haibana singo hanthaba miyengda akampet sijanaduna yengliba miyeng asigumna mainland India gi laingak polusing busingna Manipur bo apitpa amadi border state ni haina lomna lawdobigi thawong singja thabagi mami tatabanati masimangna sai sakya apunbagi saktam ngaktuna lairakhiba Manipur gi apunbagi saktam maset thugaiduna mitai khunai gi kangkul muthakhina bo honabada political conspiracy satharabra haibigi singnaba miyangi maphamda lairakhibani lawi Adongai Manipur na ningthau pan balaiba oidingai matamda Leibak na landaraktuna mikhapon khibagi tangkak ama ani laikhibadu ningthau masasingi marakta lingjel manadaba amaga gi marakta nungsinadaba madi phambal munnabigi wathok sing adudigi yeknabana kudong saba lauki habisi puari gi lamai hangatna yengbadagi khangmangamle adubu Manipur gi layoi khraba ipai pusingi maphamda mikhapon hingba pamdabigi Leibak na landarakhiba singda hakthengna lanthengna khiba ngaktani
ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨ ꯇꯣꯡ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯥꯎꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯃꯆꯤꯜ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯏꯆꯦꯜ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯂꯥꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯂꯥꯜ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯂꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ आर्टिकल 174 खोंगावनरे जायरम रमेश एसेंबली सेशन अनिगी मरक्ता था तरुक्तगी हेना खेनब यादी हैबा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 174 प्रोविजन मणिपुर खोंगावनरे हैना एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जायरम रमेश न फोंदोखरी एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जायरम रमेश न एक्स थादोरक्पा वडोल अमदा मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी कायरबसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर सत्पगी मोट मपा लेबाकसिंग कोइदुना लेरी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 174 की मतुंग इन गवर्नर ना स्टेट लेजिस्लेचर सिंग की हाउस महाकना मतम साइ हैना खनबा मतमदा कौगदबने तौबदबु अहान वफम की सेशन गा अनि सुबा फमगदब सेशन गा था तरुक की हेना कानब यादी हैना पीरी तरानिथु सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरे सुबह सेशन गवर्नर ना था तरादगी फम बहौना बखंगनबग लोइना सेशन मनुंगदा कांग्रेस ना चीफ मिनिस्टर की मथकता नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगनबा सबमिट तवल लेख्रे अदुब असेंबली सेशन फमगदब नोमु वालिंगै फेब्रुवारी 9 चीफ मिनिस्टर खंगौदना फम थादोखिबग लोइना गवर्नर ना था सिगी तरादगी हौगदब असेंबली सेशन अदु नल एंड वॉइड ओइरे हाइना लथोखि हौजकी ममांगना फमखिबे असेंबली की मतमदा था तरुक हेनख्री मसिम आर्टिकल 174 खोंगावनबग लोइना कॉन्स्टिट्यूशन बु थौइदबनी हाइना जायरम रमेश ना हाइदि अमरमद कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगो हुमदगी अगस्त अमदा सुप्रीम कोर्ट मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल ओइरे हाइना ऑब्जर्वेशन पीब लेख्रबनी मणिपुर हौखिब सही अनि फरकदरब मतमसी स्टेटस की मियाम खमथेंना वा अवाब खांगदुना लागलबसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोंगमद मणिपुर सत्पगा मुहुत मपा लेबाक कोइदुना लेरिबसि अंगक पुइ हाइना सुमांग फोंदोरकली अमरमदना सेफ पंचायत सेफ डेमोक्रेसी हाइब हिरमना खननै नखरि पंचायत की मिकल पांगथोक्तबा हाइबसि मियामगी हक मतमनि खेत्री तमा सेफ पंचायत सेफ डेमोक्रेसी हाइब हिरमना नोमगी ओइना खननै नबगी थरम अमा एड हॉक कमिटी अमा प्री 2017 मणिपुर सिंधुना मेजर खुलद लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरि खननै नबगी थरम अदु इम्फाल ईस्ट जिला परिषद की फॉर्मर उपाध्यक्ष खेत्री तमा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजू की प्रेसिडेंट विजय कक्सिंग ताबमना सिपकेस अमदी प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखिबग लोइना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिटायर्ड अरिबम नोटिनिसोरी अमसुम मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की हेड वाई प्रेमानंदना रिसोर्स पर्सन सिंग ओइना सरुक याखि थौरामदुग मरी लैन इम्फाल ईस्ट जिला परिषद की फॉर्मर उपाध्यक्ष खेत्री तमाना फोंदोखिबदा डेमोक्रेसी सत मालेम की लेबाक सिंग मनुंग इंडिया यामना सखोंगरिबा मफम अमने अदुबो मणिपुर इंडिया की फिबा नुंग तिनखिबा नुमिते की लमदम मसिगी वेब थबक या तौदना लेरि मणिपुर की मंगा सुब पंचायत की मिखल पांगथोप लोइख्रबा मतुं ngasi पावो मखातना लोकल बुदी सिंगी मिफम अमता पांगथोक्तना लेंगा असिना नमसिंदुना लेरि मसिना मसिंग यामना मियाम खुंदारिबा खुलसिंगी मियाम येफनबा थबक तौगदोरिबा पंचायत की मिखल पांगथोक्तबा हाइबसि मियाम की हक मतपनि डेमोक्रेसी हाइबसि मियाम की मिहुत खंजदुना सको थौरांगी थबक तौगदबा कया ngasiदी मिखल पांगथोक्तना लैखिबना सको थौरांगी थबक कया तौबु ngamdana थिन्दुना लैख्रे लोइदना पंचायत की दौना पीरिबा पंचायत की प्रधान मदी मेंबर सिंगना करी करी थबक तौगनी हाइना मयक सिंगना इदुना थमलिबदु ngasiगी मिखल मतम साना तौदना थमखिबना मदुगी कानाबदु नोमनोमगी लमदमसिदगी मांगथरपगुम तौरखली मरमदुना मतम सांगना पांगथोक्तुना लैरिबा पंचायत मिखल असिगी मतंगदा मणिपुर लैरिबा सिविल सोसाइटी अमदी तोवान मलुप सिंगना लोकल बुदी सिंगी मिखल पांगथोक्तुना लैरिबा सिकुपना थिजिंदुना लेंगा असिगी मथक्ता तौफम थोकपा थबक सिंगा सिप तौगोनना होनबा मथौक ताय हाइना सुफुंदोखि नकल अमरोमदा
थौरम अदुदा सरुक याखिबा आमजुगी प्रेसिडेंट बिजोय काक्सिंग ताबमना फोंदोकपदा मणिपुर थोकलिबा थौदो वाथोकसिंग असिना मियामना अवाब अदुम नंगली मियामबो असुंबा लंबीदा लमजिंगबिबा मथौ ताई माकोक थोंगबसिंगना खुंगंग खुंगंग लेकाय लेकाय सत्तुना पुना वखल तामिनरगा पुना थेंगनमिननबा अमसंगी मियामना डेमोक्रेटिक राइट फजन सिजनरबदी सखत पोयगने लोइनना ओइरिबा 6 अमसिसु नौनु सेमकतपा ngमगनि 6 अमसि असुम कायरकपना सेमजिनना सेप डेमोक्रेसी सेप पंचायत असि मथौ ताई पंचायती मपांगल कलन बाहायबिसिना डेमोक्रेसी मपांगल कलन गदौरिबने हायबो वाफम थामखेनसु पाउसता मखातानसु फोंदोरकली Rushilakpoina topapo Myanmar gi scam center gi ethnic arm group na miyoi sani gi yankhairom hena thadoraki Thailand na thungkhri Myanmar gi current state laiba telecom fraud center da thabak tori tongan ba nationality kullom henbegi miyoi sani gi yankhairom hena ethnic arm group na thadoraki Thailand na thungkhri haina media report ki warol matuk ina phongdokli Myanmar gi telecom fraud center adu thabak tori workers sing adu gi saruk tangkhai amarom henbadi Africa natragana Asian nation hoiri Mahoy Singadu Thailand gi army na taran okibaga loinana human trafficking gi victim oibra habitu gi matangda yengshinbagi thabak satari Haokip sayol Thailand gi prime minister Paitong Tan Senwatra na China gi leader Xi Jinping unaduna scam center adu thingzulagani haina thajaba pikibani Thailand amadi Myanmar border scam center adu lairi Thailand gi government na Myanmar gi fraud center lairi ba mafam aduda mai amadi fuel pb gi thabak thingjinkhre masi maru oina fraud scam center adu gi thabak thoram singda thingjinaba gi damak sa tharakiba thawong am oiri Thailand gi opposition MP khara manadi action adu lakhona gi damakta sahi ani gi mamang gi hauna takshin duna lakhi Foreign workers in the scam center adu da tolop sauna pigani haina namthak tawduna pushillaga thamduna thabak tawhali makoina Myanmar nataba Thailand na thabak asaw pigani haina namthak tawduna pushillaga scam center aduna namduna thabak tawhali masida maruin scam sing aduna workers sing adu gi language skill na sing basing adu yenglaga cyber fraud target awur sisnai hainsu pawks ta pali makoi bu online criminal activity kiyam sathali masida maruina big washing haina khangnaba lab scam amadi crime of fraud na sing musa thabaga loinana illegal loiba mawongda zor sanahanba madi money laundering gi thabak sathai masida aikhoi khara amadi masani yana thabak tawbu yauri adubo ate atopa worker kaya amadi namduna mafam adura lehalaga thabak suwali kariguma makhoi gi imungi maikai digi ransom oina yamlaba sanpam sing piba ngamba taragade makhoi sing adu thadwi adubu makhoi khara amadi otnai bigi thong sa tharakwadigi khang ngamdaduna nantholaga senharakpasu yauki thadораkraba foreign workers sing adu democratic currents benevolence army DKBA na kusinakre DKBA hairibulu basi current state lariba tungan arm faction singi manungda ama oiribani hairiba arm group sing asina scam compound adu makhoina protection tawraga operate tawbu yahali Masida trafficking victim oiraba sing adu namduna thabak suonduna thame Myanmar military junta government su current state ki area du control tawbu ngamdaba mafam hoi English singa magasama pangani fugani pan ki matabda Myanmar no British ki makuti gi maning makha tamlaba matung tarakpada current state si Myanmar gi government na control tawba mafam ama oina lairi bani haidine su paus na makhatari adu hausi ko ina di myam paus mata ansel sinjarage masu myam pun anau update ngamina si